Ja, Radmila Tomković, patriota i istoričar. Druge titule ne treba nabrajati. Pomaže Bog, braćo i sestre, širom sveta. I ovu vašu akciju podržavam, dragi moji prijatelji iz Norveške, zato što smo svi ujedinjeni da odbranimo zaboravljenu, zabranjenu i nepoznatu istoriju. Hvala vam što ste došli u našu Srbiju divnu, u naš Beli grad. Također želim da se zahvalim i gospodinu Branku Dimoviću i našem istoričaru Đorđu Bojaniću. I čast je govoriti za ovakvu jednu temu, zato što jako malo istorijskih podataka mi imamo o stradanjima Srba u norveškim koncentracionim logorima za vreme Drugog svjetskog rata. I ja bih želela ovom prilikom da kažem da sam ja obišla sve stalage, stalag 303, 320, 333, znači Lillehammer, zatim Karasjok, zatim Stavanger. I u Stavangeru moram odmah da kažem, upoznala sam divnog mog kolegu pilota Alte Skarcena, koji je napisao divnu knjigu Krv i suze. I mi smo napravili posle mog tog boravka, ja sam 3 puta bila, 3 godine za redom, jednu divnu knjigu, jer sam i član rusko-norveškog prijateljstva i ja ovom prilikom moram da pokažem da smo...